Palat Lifeway team ni school beper ke Sor Shillong ken sa Shiminta ha ke KV George Memorial Football Tournament belopelong de ke St Anthony's High Secondary School ban pensa ek nam ke kerteng jong new headmaster belawanra ek jingjap ha ke Subruto Cup house nem khat kendai Spanyol pupra ning ba ke team jong ke ni ke school. Kini ke tournament kelas dang ha ke Lifeway terik nailar ha ke jing kun beningkong ha pedeng ke St Anthony's persya ek Leeds High Secondary School penthor umkra. Ke St Anthony's ke lekerthiau ya ke Leeds dah nyau ku la no. Ha ke jing le akai ke bobot la kun ha pedeng ke Achilles High Secondary School nong thamai persya ek St Anthony's ha ke under 17. Ke Achilles ke lepeli me ke St Anthony's dah shiku la no. Ya ke ni ke tournament la paria ha ke under 13, under 15, under 17 but under 19. Ke jing ya kun ke lesdang nadu ke por kendai bejim step. Second ball. Break. Let go, Tom. Son, clear. Second attempt. Son, clear. Let go. Get it. Go. Good ball. Offside kira tu. Dari mana?